Egeno kibade Afose Ethio kibade Matino Jesus ane jade Kokola afisi kade Egeno kibade Afose Ethio kibade Matino Jesus ane jade Kokola afisi kade Mootichi baxantino vaduwi amu annu hitokeshitini anninkenna mootichinke maassamyo hekko Ethio Agape maganu qaali xiinxallonni maganu qaale konni daninni xiinxallinanna maganu no kaa'lannanke seedayanna sayinse he'noommo su'misi maassamyo hekko baxantino vaduwa techo xiinxallonke ikkitaahu leekkite konni sasi agani birxichino yaannohu Making friends for God, the joy of sharing in his mission. Maganoho jalla kalaqa isi soqqansho giddo beeqqate hagiirre yaanno sasu agani birxichi giddo leekki rosooti techo ha'ne shinqoommohu techo birxichi yaannohu tenne lamala xiinxallo birxichi yaannohu unlimited possibilities ወይም ገደብ የለሽ እድሎች ዳና አፍዲዮ እኪ ካዩባ ዶጋ ያንሆ maganoho galatu illosi baxantino yeduba techono tenne xiinxallo ha'ne shinqoommohu ani atikilti Isaayyasinna pastor Beyyene Baraasiho pastor Beyyene rodinke heeraahu Kanadaho Edmontoni katamiraati ani no xaayannara wodidi kooriira suwonine katami giddo noommo maganu kai uyinonke eltonni konni daninni qaale xiinxalla he'noommo su'misi maassamyo hekko baxantino vaduwa techo xiinxallonkera qummeessa ingilizete amaaronna sidaamu afiinni xiinxalline nabbambe ka'ne xa'monna dawaronke widira harankera albaanni eote huuccatto assi'neemmo hatte ane leo assi'no annankenna mootichanke bayiru baxillikki bayira maarokki bayiru agaroshshikki daafira galaxxineemmoe mootichankenna annanke xaageeshsha kaa'loottonke xaageeshsha baxillikkinna atootikki batireonke su'mikki maassamu annankenna mootichanke xiinxallonke maassirattonkera macciishshanonkenna daa''atanonkenno noowa baala ati insaleo ikkattowa ucci'neemmohe banteemmohe mootichinke Yesuusi su'mi Amen. Greetings, brothers and sisters. This is from Ethio Agape Bible Study. We are going to do lesson 6 now, entitled Unlimited Possibilities, in the quarterly Bible study, which is entitled Making Friends for God, the Joy of Sharing in His Mission. Today, the topic says Unlimited Possibilities, and we'll be doing the study with Pastor Beyyene Baraasa, who is currently living in Edmonton, Canada. And I am Brother Atikelt. Currently, I am at South Korea, Suwon City. Today, memory text is taken from the book of 1 Corinthians, chapter 12, verse 11. I read from the New King James Version. But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. Brothers and sisters, the main study goes in Sidama language, but in English and Amharic we greet our family and also encourage to have similar studies in any language you speak. It can be English, Amharic, Afan Oromo, Tigrinya, or other languages of the world. Similar studies are available online. We recommended Hope Channel Ethiopia, Hope Sabbath School, Amazing Facts, Yetenbit Kal,
ministry, and many other websites at the beginning and end of our studies. Please join in whichever language you speak. God bless you. በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን አላችሁ? የአምላካችን ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ስድስተኛ ጥናት የምናደርግ ይሆናል። በዚህ የሩብ ዓመት ጥናት ውስጥ ለእግዚአብሔር ወዳጆችን ማፍራት በእርሱ ተልእኮ ውስጥ በመካፈል የሚገኝ ደስታ በሚል ርዕስ ዛሬ አብረን የምናጠና ይሆናል። ስድስተኛ ጥናት ርዕሱ unlimited possibilities ወይም ገደብ የለሽ እድሎች፣ አማራጮች የሚል ነው። እግዚአብሔር ስለ ሁሉም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬው ጥናታችን መግቢያ ጥቅስ የሚገኘው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 ላይ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ ይህን ሁሉ ግን ያ አንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ለብቻው እያካፈለ ያደርጋል ወይም ይሰጣል የሚል ሐሳብ አለው። ተወደዳችሁ ወገኖች፣ ተመሳሳይ ጥናቶች በአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛ፣ እንግሊዝኛና ሌሎችም በርካታ ቋንቋዎች ኦንላይን ኢንተርኔት ላይ ስለሚገኙ ከነዚያ የምትችሉትን ቋንቋ በመጠቀም አብረን እንድናጠና በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን። ከኢትዮ አጋፔ ለጊዜው በሲዳምኛ እያደረግን ነው። ጌታ ቢፈቅድ በሌሎችም ቋንቋዎች የምንጀምር ይሆናል። እናንተም መስማት፣ ማዳመጥ፣ ማየት ብቻ ሳይሆን አብራችሁን ደግሞ በምትችሏቸው ቋንቋዎች እንድታገለግሉ እናደፋፍራችኋለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። እነዚህን መልእክቶች ደግሞ ሼር፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። እግዚአብሔር ይባረክ። በጣንትኖ የረዱዋ ሲዳሙ አፊኒ ቁሜሳን ከላኔሞ ያናራይል ነውሞ ቁሜስን ከወናይኑ ሞንተ ገደኖሁ ኡሚ ቆሮንቶሲ ቱና ላሜና ቱና ሚቴቴ አናቲ መገኑ ቃሊ ተጎያው ኮኔ በኋላ አሳንሁ ሀኩ ሚቱ አያኒ ሚቱን ኩራ አፋንሻ ሄድኖ ጋሪኒ አኖ ያው መገኑ ማሰሚዮ ሄኮ ጢንጣሎን ፓስተር አዲ ጣዕሞ ካይሳተይ ሱንፌሞ ሄካው ፓስተር ያናካጥተንን ከሌሆኖ ቱዳፎ መገኑ ማሰቦሄ ቴሆኖ ኦንቴ ጣዕሞ ሚቴኒ ካይሴሞ ጉሙሎ ተውጫቱኖ ሚቴኒ አቲ አሳቶን ከያቴ ጢንጣሎን ከቦሮ ጊዶኖሁ ሰንዴይ ወይም እሁድ ተባራ differing gifts united in service addi afansha addi elto afine soqqansho tekai mitto ikka yama yatero kaisatonke God the giver of all good gifts magano danchu atoti danchu coy bala anha yitaw hedo kaisatonke suffeno the purpose of spiritual gifts ayyaname afanshuba maera winai insa korkati mati yanha kaisatonke teneno discovering your gifts duchumanni ani magano soqqama batemo ani losa batemo kainilla ana uyno afanshimati ani sitot mati yanha xa'mauna hanni anninke afansha anfemo gara maganu qaali mayanno kaisatonke gumuloteno growing our gifts maganu uyinonke afansha uyinonke sitota losse vadandinemo hitotero maganu qaali yannota kaisatonke hakkinino gumulote uccatto assatonke pastor maganu ayyane wanna atera yanna emo maassami techonke rofi ayyanu eltodafrati addi ayyanu eltono balanta fambe muti maganu lot dafra mitto kitiote addi anati ayyanu eltono dalla nemo maganu ho kaini atte addi kitiote elto losi fra maganu losra horonsi nemote
mitto ikkite mitteenni loonseemmohu yaada. Kaayinilla eltonke mitta dikkitiyo addi addite. Mootichinke Yesus Kiristoosi tamaare la'neemmote addi addi dargi daggiyoreeti addi maayimmaa fidhiyoreeti amanyootinsa amalinsa no addireeti lophitiyo gari no addireeti uyinonsati ayyaanu beeyonsa eltono mitte dikkitiyo addi elto uyinonsata la'neemmo yaada. Tini addi aynati elto ensa dargiyo baayichinna amalinsa baxxiyoha ikka badooshshe abbitaatanna qarra abbitaata dikkiyo. Indawum kaajjille ikkitiyonsa loosinsaana. Maatiyoosi gibre kaffalsiisaho qarato kaffalsiisaho halaalaancho manchooti halaale coyraa manchooti. Phexrosi muddame coyraa manchooti muddamaanchoho ibbiyo manchooti rahe coyraa manchooti simeetate wo'mino manchooti hakkoyere kayinni gashsha dandaannoho addi aynati gashshootu elto afidhino manchooti Phexrosi. Yohannisi shaqqado manchooti mitiri macciishsha misiro mittirano waajjikkinni xawise coyraa mannu albaanni reqeccasse coyraa manchooti coyrate diwaajjaaho hakkoyere kayinni shaqqado manchooti Yohannisi. Phexrosiro di Indiriyaasi mannu ledo loo manni ledo xaadooshshe afidhino manchooti mannu baxaanchooti yaata. Kunni ledono xaadawo hasaawaho mannu bade afawa manchooti yaata. Mootichu Yesus Kiristoosi onte buddeenchoenna lame qilximichonni onte kume mancho manna duushshiwote Indiriyaasiti mama nooro hakku buddeeninna qilximicho ay anga nooro afiyo maara mannu ledo hasaawa daafira xaadooshshe afidhino daafira may nooronna may hoogeyoro bade afiyo manchooti mannu ledo egennama baxawo manchooti Indiriyaasi. Toomaasi kayinni xa'mo baxawo manchooti huluu lamaa mitore kullaayfi wote rahe yinita diara huluullo galta afi manchooti yaate. Kuni mannixa addi aynati amale afidhino addi aynati amale addi aynati amanyoote afidhino manni baxxeyo darginni dayno manni baxxeyo roso afidhino manni kayinni maganu loosira mitto ikke sumuu yee ku'u ko'ee ayirrise mitteenni loossannaati la'neemmo yaate. Addi aynati maayimma afidhiyori addi aynati elto afidhiyori mootichu Yesus Kiristoosi tamaare maganu hattee mannimmansa hattee eltonsa loosisira addi asse horonsiriyota la'neemmo. Umi Qorontoosi 12 la'neemmote xaano kiiro 17 lemina lamu geeshsha noo la'neemmote Roome 12 la'neemmote eltote ayyaanaame elto daafiraati coyraa ayyaanaame elto daafira coyraawote mannimmanke ledo lawifiise coyraarichin mannimmanke aana illeno maccano angano lekkano sano suumen wole mannimmanono giddoonni nooti leeltaakkitinono alee leeltaatinono kuni bisonkeeti yaate. Mitu shiimaho mitu lowo kayinnilla kuni waa gade afidhinoho kuni shiimaho loosisiinahi dino yaate. Kuni shiinqii qubbichi nafa umisi looso afidhino. Ille calla dikkitiyo mannimmate yinayiti. Mannimmate yinanniti lekka calla dikkitiyo. Lekka calla ikkitoommero angate looso ay loosa. Mannimmate yinanniti anga calla ikkitoommero lekkate loosona ay loosa. Angano, lekkano, sanono, suumeno, giddoonni nooti surrenkeno baala mitteenni sumuu yite ti loossaho yaate. Ku'u ko'ee dimisha. Beete Kiristiyaanete no mannino mitto bisooti. Mitu mitte elto afidhino, mitu sase elto afidhino, mitu shoole afidhino, baalun kunni gamba assite addi aynati darga ilammo manni, addi aynati mine lophiyo manni, addi aynati amale afidhino manni
mitteenni sumuye maganu kaayinni mitto loosayaate na mittu dandaannokkiha ku'u danda andandeemmokkiha anero didandaanno anero do dandiitaa insa dandiitaannokkiha ani dandeemmo mitteenni sumuu yine loonseemmo maganu loosayaate hatto yuummoo gedensaanni eltonke addi addita ikkitiyota yuummoo gedensaanni wonirra hasaambeemmohu maati ayti tenne elto aannohu eltote anni ayti yaanno ana shima hasaawate ade'neemmo like umi Qorontosi 12:17 la'neemmo wote maganu ayyaanaati elto aanno umisi baxi gede asse aanno elto maganu ayyaanaati elto aanno Yaaqoobi 1:12 aana la'neemmote dancha elto wo'ma ikkiteyo atooti baalu iiminni daanno maganuwiinni dancha elto wo'ma ikkeyo atooti baalu iiminni daanno xawaabbu anniwiinni maganuwiinni daanno kunnira ayati elto aannohu maganu ayyaana andi haasirummo gede ani adheemmota dikkiteyo mannu beehaata dikkiteyo sini elto maganu ayyaani ane hasiissaa elto hitteeti asara hasiissaati eweli hasiissaati ayati hitteeti mee elto hasiissaaro isooti hatte aanno yaate oosonkera ilanteyo barra hirreemmoti elto uminke doorreemmo hatte elto maricho yineemmo uddanotero godo'litaareetiro marichi hasiisaansaro ana babbaa matsaafaatiro ninkeeti oosonkera uyineemmo elto wostanneemmo mitoomitote ooso xa'mitaana ooso xa'mitaawote kaayinni mitoomitote insare xaqqantaate insa xa'midhaari yaate uminke doorreemmo eltonsa hattooti qullaawu ayyaani isi baxi gede elto hasiri gedeeti beehaahu yaate kunnira dancha elto beete kiristaanete aannohu magano mannimmanke ledo mitteenni hadhaata horonsi'nammora dandiineemmota gedensa aanno isooti Maarqosi wongiraa 16:17 mittichu mini anni xeerto darga haray borojjisira loossaaha loosoo yinota la'ne Yesuusin hattooti kawiichinni tenne uullayi agure hariwate borojjisira elto hatte eltonni dadda'le loosse gumalaalle yee oyti ha'noo yaate na መጽሐፍ ቅዱሰንke yitaa gede ikkiro wongeelaa alamete baala iillishate dandiineemmohu tenne elto horonsi'neeti na mootichu Yesuusi coy'no lawishshi giddo hakku manchi minesi agure xeerto gobba harihu borojjisira addi addi elto oye hariyo yaate loossaaha looso oye hariyo gedensa xa'mamano yaate xa'mamano galagale higaawote looso hissittoo yaate kuni manchi xa lawishshu aana coy'ni manchi mitto agarii yee hariyo qae agarii hariyo mitto gate loosii hariyo mitto saada allaalii hariyo hakkate dandaanno na gedensa daggaawote asina marcho assitto asina maati asina marcho assitto yaanno yaate minisira hige daanno mootichuno addi addi looso ha'nonke galagale daannowote hiissitini looso yaa loosse yuummo'ne hiissitini looso loossina gede looso harummo'ne looso hakkoye loosate dandiisina gede eltono harummo'ne hiissitini yee xa'maahu barru yaanno yaate እና baalawunniti elto mitte dikkiteyo mituyiti lamete mituyiti sasete mituyiti mittete yaate na elto afi'nokkihu kayinni din mootichu Yesuus Kiristoosinni ammanne cuu'ammummo wote akka wote baalunku elto afi'no xa Yesuusa ammantinoonniri baalu tenne sokka macciishshitinaari baalu mittuno ki'ne giddo elto ayyaanu elto afi'nokkihu dino yaate elto babbaxxate dandiitawo mitu
on terasat danda farsa sabbakan gennio programme arsan gennio ararsan gennio uchaton gennio lora feo maganu lo elto enofio mitu kaani mittenna lame elto challa addeono kaani elto addeokyu dino ya motichu Jesus Christos na fatenne alame ana nowote hawariyatete looso tonne sajjina lee sajjina tettugeeshshalano hala'neemmote qullaawu ayyaani buuriyosiya qullaawu ayyaani buxanete wongeela sabbakeemmo gede usranteore fireemmo gede ayyaanu buuri'eya Maatiyoti tatenna tonaalee na tonaala mala hala'neemmote mootichi Yesuus Kiristoos cu ami barra qullaawu ayyaani isi aana lembooli lembooli lawe shinni diriyos dala'ne na kunnira qullaawu ayyaanaati meesira dirre elto aannonko yaade hatte elto nookkiha maganu loosate didandine hatto yummo gedensaanni maaraati aanno tennelto maaraan di meesiti kimera di meesane ayati sammuraannuna maganu loosate deanno mara annonkero umi Qorontosi tona lamenna lamalate lo la'neemmo Efesoni shore tona mittete tona lew geeshshano hala'neemmo telo maratini elto amante gede kulaaho mayanno mito hawaariyati affi mito masalano affi mito wongela sabbakare wongelu sabakota affi mito allaaltare assi mito rosiisare assia konnira hawariya ikka masalaancho ikka wongelu sawakicha ikka allaalancho maggawicha ikka betekirsiyaanete rosiisaha ikka eltoteyat ani tenneatre ani masalaancho ikkeemmoye iminna ulla kae dikkio mittichu manchi ka emererin kenni adeeti masalaancho yennakkina heda dikkio tini elto maganu winni dagganno woshshattotiya isooti tenni elto beeha onne pastori chaati yanno akkoy ati rosiisaancho yanno ati kayanni masalaancho yanni hasri gede tenne elto beeha isooti maaraati aannohu yine ikkiro ane elto kitne uurrisarat kitne kaa'sara kitne elto tam ninke betekirsiyaanete nemote mitto bisootiyaat hatti elto baalunkute mittu giddo noo elto baalunkute yaate baalunkunni uminke elto abbi'ne betekirsiyaanete horonsi'neemmote hatti betekirsiyaane minantaw yaate betekirsiyaane minate betekirsiyaane uurrisate betekirsiyaane minatenna betekirsiyaanete uurrisate dineemmote di betekirsiyaanete huxxa di betekirsiyaanete kinchi daafiraati nona mannu daafira betekirsiyaanete no manna ku'uko'e kaajjishate ku'uko'e jawaachishate ku'uko'e uurrisate tiyaata ani wongeela sabbakate elto noo'ero wongeelu sibbakate yanni woloota leqeyitaynore kaajjishe uurrisammora mini fulti hadheore qolammora ikkina umo ya ayrisate antogo elto noe ya mora dikkiyo ya na qulawo ayani elto amante mkinadi maganu biso ikkidiyota betekirsiyaane itin sammora hurbate do inammora jawaachin shammora kaajin shammora ku uko jawaachishara daafurro jawaachishara kaajo daafurro jawaachishara ku iraawchara mimmito irkin sammurati tini elto amantionko yaat betekirsiyaane sokkate betekirsiyaaneti Kiristoosi wongeela alamete illishate hatte sokka gumulo illishate tenne ayyaanu elto hasiisaw yaat na hatte ayyaanu elto horonsi'ne ko jawaachin shemote
hatte ayanu elto ne gobbara fulle mote sokkanke bete kristianete sokka moticin ke Jesus Kristosi hadde daga barate wongela sabbake ye inke sokka gumulo in chemu akkawteti yaata na kundirati lo so hoti sabbake sukatete tamasisate jawachishate osinchadate addedenati eltonni maganu mine jawanchin shamura uinonninkete tini elto na kalaqamunni ilamummote adine dangomo elto addise ayno ilamiwote adde dangoti elton hatti eltonna gedensanni modicha Jesus Kristosa adine cu ammummo gedensanni qullaw annonke elto battitiyote ya mitu dancha qaale afitno dancha huuro afitno farsa ki warano atto huuro nota la'neemmo ilamiyote adde dango ta ayanu elto annote hatte taaga ilamummo waro adine dangummo elto hune dagurana hatte no jawachishaya hatte no magano inote kaenni cuamummo gedensanni ayanu beha eltonni hatti battitiyote ya na hatte ayno afrate danda ayanu elto kaenni motichu Jesus Kristosa ammante cu antiori calla aditaate yaade na hatte kullawa ayani annote ammanne cu ammenna elto annote taaganke elto ilamummo waro adine dangumotano hune dagura hitto hoisi amarcho initroti hitte elto afriroti horonsirat dandanno ye taaga lamummote adine dangumo eltono atteno lae atte jawaachi kaajje maganu loosira horonsi'neemmo gede assawyaate qullawa ayya ani ilamummon ku jammare wongela sabbakate elto wongela manno sabbakate elto mito te farsono farse programmeno massagem ane uka bet yata sa jodro kesa yosihu manno albani mitte tiksana babidino hun kanna la emo elto se dikkido attia amara tane bet tane gede ikkawgyo hiye hankamura dande mara ana elto worede itra wino tuwode isidan dande mokri yo isi musica godo la gitare according wole musica mittono musicu masara bala godo la genno ani kay mittono kite dafe makko masara gi elton kadde adde ya galte ya sabbakini na sabbakke dafa ese kay u chattote amadantio u chattote da furtate sodono barrano hashano gobbange fullowi e nate talote yana de nati ampa na ise elto addute ya eseno anno akiyano wolono bete kristianete no uminke elto afinomo hatte eltonni magano lontemote magano losi loppa ya na magano pastorota affe mito assamare affe elto annote mannaho sagale kittesna murat maganu manrak sagale ayyaname sagale kittesna murat ya horon sangu moro hatelton ke wamme agurmo akro masayate adda hatelto horon sangu mor hongemo ya addan tanke anga ninkele do deeda mittu chorcho anga noricho horon sangu anga dame ba ayate geden san ta mazmurate elto farsote elto no farsa ogira hatti elto ba ayada sukatete ogila manna sabakate elto no hatte elto horontragro sunu ikitai ba ay hadda ya na agesha elton ke babbattitiota kitiyota elton ke anno magano ikiyota na mara annoro la'num wonata sholkita yana dremu mati elton ke matro banda fatate banda fa ngu micro karame moyat mito de
elton ke Ethio kilootiana dandine mo kilootiana yanna gudat dandine wengelu kale sabbakate eltaf nokkihu elto ATT fule hakro lo gumadilala farso de eltaf nokkihu ani farsancho kamurata hafire moye fule hakro gumadilala balade holle kae elto yani ti mati bete kristianete yatate wona yumo negade elto af nokku ayno mettu nafatino bete kristianete mettu nafa miata ecco labbaha ecco shema ecco jawa ecco Jesus Christos ammane cuamiu balu umi sad elto af no yat mitu lo elto af no mitu mitte kadandi takina elto af nokku din balun ko elto af no umi korontosi mitte shorete honso gesha no hala ne wote Paulosi korontosi manira ammananora mayyanno qaalun no egennote no dureye ikkitsinoni dafra mitote ammanano min salto la agro atte ammanano massagari la ayat bete kristianete manni attidiani bas sagemo bete kristiane giddo no manni afitnoti eltomati ye bete kristiane massagaw bade afata dandanno ya dadde anati loso annin saledo mitte hosawote elton samatro bade afata dandanno na hareo Paulosi qaalunno egennoteno kidne dureyete yanno korontosi man wotwal kadro macalla waga daviddo ayyaname elto dro ma logesha hasisayat mita bete kristiane wotu idretet miliona berrafiddo ayyanu kaini ayyanu elto kaidin ayyanu elto ni buticho kan ikinan kunni wotu buticho ikkawita na korontosi manna kidne egennoten no qaalun no dureyete ya hakkunni kannohunni qaaluino egennoteno dureye kidio dafra korontosi manni dafra Paulosi magano galatanna la'neemmo yaata nama yanno mootichu Jesus Christos da agadhitinanni elto da giddo ayyanu elto giddoni mitte nafa dite a'neya mootichu Jesus Christos da agadhitinaywote qullaw ayyani anno elto giddoni mitticho nafa di hoggida mitte nafa dite a'neya anno hettono yaata qaalugi danchato baalun ko Jesus Christos daanno ne agadhinayno Jesus Christos daanno yine agadhinemote ayyanu anno elto giddo mittono anche tiddino ya mootichu Jesus Christos daara albaanni no bete kristiane elto te mitiota ikkitata qaalu kula na maganu no qaale dika assemo no asayat qaalu giddo mootichu Jesus Christos agadhitinaywote elto te mitinanni mitte elto nafadite a'ne yaanno qaalino daafira hatte elto dafra uccate hasisa mootichu Jesus Christos mayyanno Luqaasi tora mitena sasete ana kidne busholu nafa bushaw kidne manne manno maganu gene hadikki manno bushaw ani anna hona oso yara anna wadena loge shabusha nadikko mona kai maganu gene dancha nadikko mala udro manna mala non kidne nafa mannu nafa ozo nella dancha elto idnaikro ozo nella dancha elto a affiniakro maganu kainni ozo sira hisse kullawa yana dianno ya Yakobi mitten onte ana kitne giddo ayno egenno usiakro balaho tash mararikinni shaqilunni annuha Jesus huucciro yaani so huucciro magano huucciro Maatiyoosi lamalate huuccidhe afidhinayna ganganne waalchu fannamannonina ya
Uchide uinaitmen. Hafidde afidinain. Walcho gangatne walcho no fannama non na kunira balante tenne eltote magano hujratida. Atte eltonke hitetro bande afatetida. Bande afa hungum micro magano delishi e ane elto iteti kaine tamina hujnayat. Akui keden sani eltono annonke eltonke ninketi hitetro no lelishanke at. Agesha shole la nomo elto te dafrat te chonkasa te chonke rosi elto te dafrat ayano elto dafrat eltonke babbatiyota ikkitiyota annohu magano ikkiyota elto ino maratro korkata elto ino maratro maramantio elto akui geden sanni eltonke bade afate dafra shole ta tambo mo ta gofi marchita ontata la'ne cunfemboya eltonke lossate dafra shemare yesa elto loppitata calla dikkiteo reitaten horonsi'niha ikkiro loppitawo horonsirawo hongiha ikkiro reitawo ani wona maganu qaale sabbakate maganu qaale kulate eltotino etiyu basho ajino mo wote anno mannu albanni fulemote no kaajillina xano addi akkawdo mitote anga hunkita ewoti album ka ewoti safo moti kissa mannu batrawate anabade wajja ewoti no sunui maganu inota elto ya horonsrai hare mote hatti elto lopitai ya wana shin kicho biete kristiane giddo maganu qaale manule do be qai ke shomoten jawabe de kristiane hakki chifuleten college te giddo hakki chifule manu loz sai gamba no lopitai da horontra ongi akiro kani hatti elto baai hadda Matiozi wangela lemina onte tonasholete sajjo geeshano hala'neemote mittu manchi daafira la'neemo kuni manchi lowo xeerto gobba harara qixxaawe xeerto gobba harate kayyote borojjise woshshe eltoynonsa sase borojje woshshe eltoyn mittoho onte mittoho sase mittoho mitto eltoy yarinsaat eltot isit hariyote onte addihu atteltoy dadda'le tonne affeat erolop eltos wana onte winosi tonne affe lame addihu hatte lame dadda'le shole mitte addihu kaanni baatto ume madari gedensa kuni manchi amalli busha honna hanki eron miteke terfeogge akudiosi amalli sogo akki gofi marcho mo tichin sadae hanni atte ummo da elto horon fitni gara kulle hisitni tamawote onte adeu moti cha yattaga onte ittona akuna tonnasum moloddalle kulame dihuno taaga lamo ittona ta shodasum ku kay mitte challa no mitte ottona hatti mitte baaki gede baatto me madare tamadare awanteo winni fusha abomona hi eltoki abbi yino talane akuya balun ko ana motichinsa as hanki gari ayata serate neyo marate to ya madarito
woleo oomoro kawwota daddalte lexxitaadha oomoro eemuti ba'yo maara tara umuye gaabbiyotan la'neemo yaate isiwi haarante woleo amantawo loosirannokki dadda'lannokki na tini elto min sata dikkitiyo mootichinsa loose yeruyen gedensa xa'mamamnoote yaate xa'mamanote maricho assitini taaga ummo'ne eltonni yaannoote kulleemmoti qolo herate hasiissa na di batinyoota mootichulayo onte afriu tonne assi abbiyo daafira isi loogiyaa loosiyo yaa dikkiyo baalunku amanteyoti elto gedenni xa'mamaa yaate shiima uyinowinni shiima lowo elto afi'nowinni lowota hasirawo mootichu kunnira hakku mitte elto anni di elto se ajjiyo daafiraatina hatte mittenni loosire lame assi abboommero onte adhe tonne abbihu ledo taaloho yaate waaji mitte calla uyinokki aji xa'maa magari uyinoonni sa horonsirikki gatiyo daafiraati xa'manno na mageeshshi elto adhitine dikkiriyo xa'mo ummo'ne elto hiissitine horonsidhini hanni leellishi marcho assitini yaani na xa baalunkura maganu Kiristoosi ammannoommo baalawo qullaawo ayyaani uyinonketi elto nonke halte elto diigatena minate horonsidhino di woloota gawaajjatena woloota hiiqqanteyore sissate horonsidhino maganu mine minate horonsidhino di meessi maala duronsirate di meessi maala gotti assatena mooticha Yesuus Kiristoosa gotti assate maganu mine minate hiiqqanteyore sissate mini xeertidhore qole abbate maganu mini giddo eltonke horonsidhine wongeelu sokka iillishate xaqqa'minummoha ikkiro mootichinke Yesuus Kiristoosi daannote albasiinni saalfantummokki uurrate dandineemmo yaate na maganu umisi hattoo jawaante onke huucci'neemmo mootichi annanna'ya galatu arrinyuna gaweenyote maganoho ikko tunsotenni xawaabba fushshottonke daafira balete diimete giddonni fushshite lekkanke kinchu ana ursotto daafira hegere heeshshoottonke daafira galattineemmo hakkichi sa'e ninke daafiraanu cubbaatammo atara soqqammeemmo gede soottonke daafira tenne alamee hadhine wongeela sabbakke yoottonke daafira galattineemmo elto oottonke daafira galattineemmo atte ati oottonke elto woloota jawaachishate ubbiyoore kayisate hiiqqanteyore sissate hexxo murtiyoorira hexxonsa haaronsate jawaachishate horonsi'nammo ateemii daattoote ummo'neta elto hiissitini yaattonkewote albakki uurrine saalfantummokkinni mooticha eoottonke eltonni tenne affinummine gatteyo lubbo albakki haa'ne dangamura kaa'linke oottonke teo soottonke rosi daafira galatami mootichinke Yesuus Kiristoos miucci'neemmo amen. Pastor mootichu batise maasrohe maganu kaa'lenna danchu daninniiti tenne xiinxallonke kayisoottonkehu baxantino yeroduwaa maganu baalanka maassiraanke ta'ammannayna maganu galantai techo xiinxallonke kowiicho gumulleemmoha ikkawo mootichu fajjoe daggaawo lamalara lamalki xiinxallo ha'ne shinqeemmo lamalki xiinxallo birxichino yaannohu sharing the word qaalun maakkaafel
qaale beeqaa yaanno birxicho afireyo hatte xiinxallo baxaan damo geeshsha mootichu elto baalunku leyo ikkito maassam